ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Naam, hare hande darsu meɗen on ka lughatul arabiyya. Iɗen andi balɗe feƴƴunoɗe hade en jangi ko honno neɗɗo waɗirta salutation, ko honno o hiwrorta. Hare ɓawti ɗum ɗon, ɓay ɗum ɗon feƴƴi e janguno kadi hare ko honno waɗirta présentation, ko honno wolirta inde makko nden, yettore makko nden, ko honno wolirta honno nationalité makko ko pays hombo o iwi. Hare hande ko honɗon ɗen e darde inchallah ko honno wolirton e date de naissance mon. Date de naissance ani ñalande nde neɗɗo jibinande. Inchallah hare hande ko non darsu meɗen on. Hare si oɗo darsu feƴƴi bi'idhnillahi jalla wa ala, goto kala e meɗen waway hande kadi wolude duuɓi makko ɗin ko honde tuma o jibina inchallahu jalla wa ala ka lughatul arabiyya. Hare miɗo yawde ka écran an joni mi sifa noon haray détail ɗi mi filma écran an on mi holla on haɗa ko hono ɗum no waɗirte inchallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. So ɗo haɗa joni hino cours meɗen on ɗo ko écran ordinateur an on ni. Hino ɗo 5 phrases sur comment dire sa date de naissance. Yani ɗo mi addu tun exemple ji joyi ko honno wolirten date de naissance men on, ñalande jibinande meɗen nden ka lughatul arabiyya. So ɗo non haray ko exemple ji tumi jonni seeɗa hiɗen felito honde mi wata ɗo jonni exemple ji goto kala e meɗen, kala mammo taw to no yiitida e programme makko on kanko e date de naissance makko on kanko himo faala andude haray hunde kari kanko date de naissance kono wolirte moyen addande ka groupe inchallah haray waway faltodirde mi waway mo haray wolande kanko spécialement fi makko ko honno o wolirta hunde kari inchallah. Jazakumullah khayra. Naam, je vais donc 5 phrases sur comment dire sa date de naissance. Ok. Voilà. Donc, j'ai 40 ans. Oui, au galon de mi mari 40 ans. Quand nous y fait arabu, il do umri 40 sana. Mi mari du bi capan de nay. Umri 40 sana, 40 sana. Mi mari du bi sappo duuɓi capanɗe nayi. Masalan fara ɗo wi'ude miɗo mari 30 ans, hiɗa wawi wi'ude umri 30 sana, maɗum wi o 20 ans. Umri 20 sana, ma wi o 25 ans. Umri 25 aw 35 35 ans. Voilà. So haray kala mammo tawata ɗum ɗo yiitida programme kon kanko ko waɗi noon no mi hollirmo wonde mo wata wiide ɗaɗa mi jonnay goto kala date de naissance makko. Sa famata goɗɗum ma o ɗum ɗo yittida e ko makko heɗa wawi landade inchallah. Haala kono wiyete ɗo konti wi'i duuɓi an ɗin ko 40 ans onti no wawi wolirde oɗo façon kadi hana umri wi'uɗa. Hara ko oɗo façon kadi ɗa wi'ude ana 34 sana. Ana, je suis, den jangino ana ko non ko moi, ma je suis fop ƴettay 34 sana. Manda sen famo dire 34 sana. Duuɓi an ɗin ko 34 ans. Capanɗe tati e nayi. Naam, troisième phrase men on, troisième honno jumla men on, laqad wulidtu fi am 2005. Je suis né en 2005. Hitade 2005 woni komi jibina. Laqad wulidtu certes wana laqad wulidtu yasawi certes wulidtu mi jibinama honno année 2005 2005. Laqad wulidtu fi am 2005. Kala mo taw to no yitida e 5 ɗo kadi mo wawi addude ka privé o lando haray kanko kadi ko honno woldira fi ko makko kom hara o tindinde spécialement fi makko inchallah. Na en ara e jangol on say continue 1 2 3 4 5 6 7 8 ha 10 100 fiare ɗum no hande ka wata en majjanade inchallah. Naam. Naam, hara ɗo ko wi'ugol je suis né le 10 juin 2004. Laqad wulidtu fi 10. 10 ko 10. Laqad wulidtu déjà en jangi ɗo ɗum ɗo ara nahi sunge moɗon hande kadi johino moɗo kanko kadi laqad wulidtu fi 10 le 10 yunyo
يونيو كفيلكو juillet 6e mois 2004 2004 لوكو 2005 2004 لوكو 2004 2005 لو يافي لوكو 2004 2004 donc oui, ma date de naissance c'est le 14 mars 1987 tarikh miladi on date de naissance en ma date de naissance tarikh miladi date de naissance en huwa donc hawrata ko 14 nodo donc hawrata ko 14 mars 1987 تاريخ ميلادي هو 14 مارس كو مارس ويتين مارس 1987 إن شاء الله سكور جمين سبيسال من سفود كفير نو في لغة عربية إن فود دوكا فود دور كو هنو كونتيرتي هنو جانفي فيفري مارس ويرتي هاكا ديسمبر honno wete ka loto arabia ko no wolirte ngada fop mo jango sta ko ni men fudike spécialement fi dum inshallah do ni ko jonnugol tun idée ji seda ha groupe heben ngasa 150 personnes ma 200 personnes en fudo ko ni men inshallah bi idhnillah jalla ala naam tarikh miladi date de naissance en huwa 14 donc 14 مارس كو مارس 1987 لو هذا نكو نجانغير كادي فايدا اوكو دو نا سبيسيال ما فيرو نو كوم سيفا نوتون سيدا نعم دو كو تي جانغاتا كونتا كو اران دون تي جانغاتا 1000 1000 غايكا فرانسي 1000 وني كو 1000 1000 مليون 1000 onti ara do on say tis ando ko nef tis mia ko sanji de 1900 ok di no joni si de heddike ko ara ko 4e jodo fuddorto 7 fuddorto don aronno 8 alf en jangi alf tis mia 900 fuddore ngodo 7 wa 80 after non e odo 1987 oye loko 1000 après loko 2000 après adda 4 2004 loko 2000 adda 5 2005 2010 2010 2015 2015 2020 2020 hitande ka wonde don ni na hare kalma motawto mo faala lantade mo lantade inshallah jazakumullahu khair kala man darto on dartay en fonction duuɓi makko ɗin kanko inchallah hare na ko adduɗen kon ɗo en fonction duuɓi makko ɗin o dartita inchallah hare o dartay ɗum ɗo taw simo yiɗi ma o landito ko honno hare fima kon ko honno mo mad 24 ans ma 25 ans ma mi anda jelu o adda ɗum ɗon taw o lando ko honno no wolirte simo faala ka privé an waddata ma ka groupe mi jaboto ɗum ɗon après o forme la phrase di makko ɗin o wawa inchallah o dartude haray koye wakkilo ɗon darten ɗo hande ko waɗi ɗon janggo ko kurgo marten kadi o wakkilo ɗum ɗo darton hande ɗum ɗo kikiɗe ɗo e kiki haala o wawi ɗum ɗo on andi ko hono date de naissance mo on wolirte rewton ɗin ɗon kikiɗe ha wawa fota janggo on sey ƴetton darsugo kadi fi lughatu arabia inchallah nam ha nayi wallin darsuji ɗi nayi wallin darsuji bismillah jalla wa ala haray hande de mari darso tawhid kikiɗe har nayi yejjitu inchallahu jalla wa ala e 22h 22h00 darson fuɗɗoto 22h00 ko leer homɓe noon ko leer Égypte on no e leer honno Europe on wona Belgique France Espagne ko 22h wona Angleterre ko 21h wona Laguine Sierra Leone frito ka wiyete friton ɗon Sénégal Mauritanie Côte d'Ivoire ɓeɗo fop haray ko 20h00 kamɓe fuɗɗoto e andileerji ɗi wona goto e jetti on a États-Unis 22h normalement ko 16h maɓɓe kamɓe Amérique ko 16h normalement sim fa yale kamɓe haray ko 16h duwa nam
haray hanke wanno conférence fi ko honno gérité tamme ɗen kono wawirte waɗgo organisateur en kon haari distraction no ɗuuɗi moƴƴa ko waɗno haari sowno kala yimɓe ɓe no arde nataka nder majjum mo ako mami accita haray ko mun wadde kon mi yami accepta ɓe no haray waɗa distraction jannugol ngol noon ko yowodiri fi tawhid on ni no landilan concentration moƴƴa he haray ko en wakkilo 15 minutes avant haron ko tigi sabbo non 15 minutes avant, mais normalement, si on est 15 minutes avant, mais au moins 10 minutes, mais 5 minutes minimum 5 minutes avant, quand on connecte, il doit s'habiller dans la réunion, mais on connecte, il doit s'habiller en acceptant. Normalement, quand on est 0-0, grâce à 0-0, 1 minute, mais 2 minutes, il faut dire qu'Inch'Allah, Jalla wa'ala, il y a un dara de wa'ala, kalau maman, question, il y a un dara de, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.